Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kini na usab ang inyong gipaabot nga istorya nga atong idalit diri sa tuang YouTube channel sa Dear Papa Joe Stories. Karong adlaw ato ang basahon ang suwat sugilanon ni Gemini. And disclaimer lang, pag-andam na magpanyo. Kaya according pa sa tuang editor nga si Ate Gems, nga naasa dito sa iyang YouTube channel ang atuang daan nga mga istorya makahilak gyud mo. Kung ngano atong paminahon ang tibok istorya. Pero sa dili pa, ay mo kalimot pag-subscribe sa atong YouTube channel. I-click lang yung subscribe button. Apila na sa ninyo ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. On how to send your story, naagyapon sa link below ang email ad kung asan nyo ipada ang inyong istorya. So dito maglangay, ato nang basahon ang istorya ni Gemini. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Dear Papa Joe, good day. Mayong adlaw po sa tanan nimo mga listeners, subscribers, and followers sa imong YouTube channel. Mga ko daan og pasensya nga di ko maayong musuwat sa kong storya pero okay ra siguro kay for sure. Na kay editor nga muhanay sa matag senders nga mopadala sa ilang mga nagkalain-lain nga istorya sa kinabuhi ug gugma. Tawagan lang ko sa alias nga Gemini. Since mao ni ang ako ang zodiac sign. Actually, dugay na kunting paminawan ni mo Papa Joe sa panahon nga naapa ka sa radyo. Actually, nagyapon ko sa radyo. Dugay na po gusto nga isuwat ang akong kaagi para ma-share na ako sa kadaghanan ang akong kinabuhi nga puno sa kasakit, Papa Joe. Balikon ko, ako si Gemini, nga nagpuyo sa one of the provinces sa Cebu. 35 years old ko, minyo, ug dunay mga anak. Sugdan ako saysay ang istorya nitong gamay pa kong bata ug kumpleto pa ang among pamilya. Nagdako ko nga pobre pero malipayon kay intact ang among tibok pamilya. Gikan sa akong papa, akong mama, nga way makalabaw sa mapinanggaon ug ang akong mahal nga mga manghod nga lalaki. It was indeed a mother's love nga way makatupong Papa Joe. Nagpuyo mi niya sa probinsya sa may bukid nga bahin sa Sugbo. Layo sa eskwelahan, layo sa kabihasnan sa tinagalog pa nga sinultian. Kami lang tulo pirmi ang kauban sa balay kay nga akong papa nagtrabaho man sa syudad. Kaming tulo lang si mama, ako ug ang akong manghod nga lalaki. Susar ka lalaki ang manghod. Kung ako masayop, 9 years old lang ko niadto og 6 years old ang akong manghod diyang niabot sa mong pamilya ang dakong pagsuway nga maoy hinungdan sa among pagkawatak-watak ug maoy hinungdan sa daghan kayong luha nga niagas sa akong mga mata. Tungod kay naalagi sa bukid ang among gipuy-an, layo kaayo among eskwelahan, so ang akong manghod kinahanglan pa mi nga mulakaw og pila ka kilometros para makaeskwela kada adlaw. Pero wa na mo uno naa. Kayang-kaya ang pagbaklay makaskwela lang. In fact, malingaw man gani mi sa akong manghod nga magkuyog ug lakaw padong sa eskwelahan ug pauli sa balay. Ihatod man pud mi sa akong papa usahay kung wa siya trabaho. Muangkas min duha sa akong manghod sa bisikleta sa akong papa. Bali akong manghod sa tubangan ug ako sa likod. Muriwain sa ko Papa Joe, ibutang nato og mga grade 2 pa ko niadto. Samtang ako manghod kay daycare pa lang niadto. Lahi ang among eskwelahan, duha sa akong manghod, kay lagi daycare pa man siya og ako elementarya. Usa ka butang niadto na itabo ang emergency sa among panimay. Giingnan ko sa akong mama ug papa nga may pasiguro mo absent ka, Gemini. Kamong duha. Ingko, ha? Nga naman pa? Nga mo absent man mi, tupag ko pa. Mato mi hospital si mama nimo, kay murag na problema ang iyang pagmabdos, tubag pa ni papa.
Niadto kayo na mabdos ang akong mama sa mong ikatulong nga igsuon. Pero doon ako no'y laing gipamati si mama maong ilang idali sa pagpa-ospital. Ang ospital pagyud Papa Joe kay tuwa sa layo nga lugar. Wa mi nang eskwela pagkabuntag sa kumanghod. Pero pagkaudto gusto gyud ko mo eskwela bisan og half day lang. Sumoto nangita kog sensiyo sa belt bag sa kong mama nga nakasabit sa mong bongbong. Nangita ko sensiyo og nikuha ko Papa Joe. Dayon akong giingnan akong manghod nga, Dung, muskwila lang kog half day karon ha. Unya ikaw, ako lang ang dadon pero ibili lang ti ka sa tunga-tunga sa dalan ha. Pila ra man tay paminsar sa grade 2 ug nagtuo ko nga sakto nga akong gibuhat nga ibilin sa dalan nga akong manghod. Anong wa magkaan nako o nahuna-hunaan nga ibilin lang siya sa balay. Paminam gud nako mahadlok ko kung sa pay mahitabo unya mag-inusara siya sa amo. Nga napod ka nga wa ko magunahuna nga dadon na lang siya sa among eskwelahan ug palingkuron sa daplin. Instead, gidala nako ako manghod ug ni sugod na migbakta sa mainit nga panahon udtong tutok paingon sa eskwelahan. Diyang nakalakaw nami ug nakaabot nami sa tunga-tunga sa distansya sa mong balay ug eskwelahan, dito na ko nakahukom nga adto ibilin ang akong manghod. Dong, ani lang ka nako ibilin ha. Ayaw baya og lakaw ha. Dili lang gyud ka og paabuta si ate ha. Ay kabalaka kay mamalit akong pan ug candy para nimo. Ni tando-tando po akong manghod in town, Papa Joe. Naluoy kay ko sa kong manghod, dili unta ko gusto nga biyaan siya pero dili mo ko ganahan nga mo absent. So, wa pa ko nilakaw, ako siyang gikisan. Basta baya dong ha. Ayaw gyud og lakaw ha. Diri ra gyud ka. Matud ko pa niya. Dungan sa pagtuo sa kong mga luha. Di pa dayon kog lakaw o pag-abot sa unahan, akong gilingi si Dudong nga napaintawon siya dito nagbarog sa akong gibinlan niya. Naghila ko nga naglakaw sa daan hangtod nga naabot ko sa mga eskwelahan. O diyan ako naglingkod sa akong chair sud sa classroom, dili gyapon ako mapugnan akong mga mata nga muto ang mga luha. Ang akong unahuna tuara gyud sa akong manghod, magbalik-balik ang akong unahuna. Ang itsura sa akong manghod niya itong ako siyang gilingi nga nagkalayo na ko niya. Luoy kayo ang iyang naong Papa Joe. Wa na ko makapugong sa kagalingon ug kahilak na ko og kusog nga unta ako raman katong gipugnan kay mauwaw ko sa akong mga classmate nga makit-an nga maghilak. Usa ka classmate ang niduol na ako og nangutana nga anong nihilak ko. Naluoy man ko sa kong manghod akong gibiyaan sa dahan, tubag ko pa. Dayon ako siyang gihangyo nga mao na lay mo palit og pan og candy sa gawas kay mauwaw naman ko mutindog kay tan-awon ko sa akong mga classmate. Kay kita man sila nga naghilak ko. Nagpasalamat ko kay nisugot ang usa na ko ka classmate nga mo'y mopalit ug gihatag na ko niya ang sensiyo nga akong kinuha sa belt bag ni mama. Pagbalik niya sa classroom na siya nga makaon. Pwede na ko lipaya diyang hapon na og gibuhian nami sa maestra. Dali-dali ko og dagan Papa Joe. Kung kapuyon ko og hangak, sa akong ginhawa kay mulakaw na pug ko. Pero makabawi-bawi na pug ko kay sa kakapoy nga mudagan. Kung mawa na ganyan yung kakapoy, kusog na siya kumudagan, Papa Joe. Wa ko'y laing tinguha. Makita lang ang akong manghod. Layo-layo pa ko sa distansya sa akong gibinlas kung manghod dako nung kalipay diyang nakita na ko siya. Diha rin taon siya naglingkod, kung diin na ako siya gibiyaan. Diin ako gibilin pagkaudto, dito ra gihapon siya. Naglingkod na taon si Dodong sa may bundo-bundo nga yuta o klaro kayo nga nagpaabot na ako. Nidagan kong pipila ka distansya nga pinakakusog na kong dagan padung sa kong manghod. Hangtod nga nagkaduol na ko niya ug nakita na po siya nako. Klaro kayo siyang naong Papa Joe. Sa kong manghod nga nilakra ang kalipay pagkakita niya nako. Bisan og nag-abot among ginhawa ug naghangos-kus kakapoy, ako diyang giablihan ang akong bag. Ug gipanguha nako ang mga pagkaon nga assorted candies ug uban pa nga mga makaon, Papa Joe. Di aradong akong promise nimo, daghan kay ni para imo ning nga tanan ha. Matud ko pa ngadto niya. Ang naong sa kong manghod nga napuno sa kabalaka pagbiya nako niya na pagkaudto na pulihan sa kalipay pagkakita niya sa candy, Papa Joe. Katuloon na sa nga akong mga luha, pero di ko gusto nga makita akong manghod nga nihila ko. Mao nga ako na siya gigakos o hugot kaayo dayon akong giingnan nga. Tana, manguli na ta sa ato dong. Nanlakaw naming duha sa kumanghod pauli, Papa Joe, hoping ay nagabot namo naa ang akong mga ginikanan. Pero pag-abot namo, wa pa sila naabot. Dantan og pila ka oras usa pa sila naabot. Silang mama o papa.
Usa ka tan-aw pa lang nako sa panagway sa kumang ginikanan nga doon nagyoy dautan nga nahitabo. Si mama ako nakitaan nga murag puti nga bandage na siyang bukton nga siguro inagian sa dextrose. Ug tuod man, ilang gisulti na mo nga subo kayong balita nga nakuhaan gyud ay si mama. Wa na ang bata nga amo ta ikatulo nga igsuon Papa Joe. Base sa nadunggan nila nga gipahimagnuan na sila sa doktor nga dili na magbuntis pag-usab kay delikado kuno ang kahimtang ni mama kung magmabdos. Ilang man po gituman kay wa naman po mumabdos si mama hangtod sa paglabay sa pila ka tuig. 2 years na ang nakalabay sukad nabuntis si mama og nakuhaan. Di ba giingna na sila nga dili pa pamabduson si mama pero kinsa man ta nga makapugong og mabuntis gyud ay pag-usab kay naam siya bana. Yes, Papa Joe, nabuntis no sab si mama sa kung ikaupat nga igsuon ug bisan kahibaw na sila nga delikado pero ilag yung gipadayon. Nag-amping na sila og taman. Kung wa pa si Papa, kay mo trabaho man siya sa syudad, kaming tulo ni mama ug kung manghod ang magtapad pagkatug ug amo siyang patiliwad-an ni Dodong. Kay para maprotektahan ang iyang tiyan, ni antong mga higayuna nga medyo dako-dako na. Kung magtapad na ganin tulo sa paghigda matagabi ipapadyo kuhaon ni mama ang among duha ka mga kamot ni Dudong. Unya ibutang mabaw sa iyang tiyan. Masyak mi kay mulihok ang tiyan ni mama Papa Joe. Musmile si mama og maingon namo nga, mao na ni inyong manghod ha. Namatid na kay kagawason na. Ilabay yun ninyo pag-ayo nyo manghod ha. Mahalagid niyo sama sa inyong pagminahalay duha nga manag-igsuon. Matod pa niya. Excited na kami mugawas ang among manghod Papa Joe. Sige na mag-ihap sa mga adlaw nga mulabay ug nagpaabot sa buwan nga ipanganak na ni mama ang among manghod. Usa ka adlaw niadto samtang naglakaw ko gikan sa eskwelahan nakaagi ko og health center sa among barangay. Unya usa ka midwife ang nagtawag sa kumpangan kay iya kuno kong pasudlon sa health center. Mao to nga nidagan ko og dali paingon sa health center og diha pa lang ko sa pultahan. Nakita din ako si mama nga dako kay tiyan, unya nagpingit na sa kasakit. Dili pa buwan sa pagpanganak ni mama pero nag-early labor na kuno kini. Mao nga niadto na lang siya dayon sa among health center. Nakuyawan ko sa kung nakita kay nagbarog siya nga nagpingit sa kasakit. Dayon iyang batiis nakita nako nga naay mga dugo nga niagas. Jiminay, pauli karon dayon sa inyo ha. Tawga imong papa og paaria dayon diri sa health center. Ingna nga magdala na lang po siya og mga gamit sama sa habol, mga sinina sa bata ug uban pa nga mga gamit. Sugo pa sa midwife Papa Joe. Diri ka nako. Wa na ko nagdaghan pa og sulti Papa Joe ni dagan ko kusog kaayo. Pag uli na ko sa mua naghangos ko sa kakutas og dito ko nakit-an si Papa nga namutos na sa mga sinina ug mga gamit. Kay na po yung nakauna og report niya nga padtuon na sa health center. Kay mga nakay na si mama. Humanong pamutos ni Papa sa mga gamit nagkuyog minduha nga niadto sa health center. May na lang kay na timing nga naa siya ug way trabaho sa syudad. Nagbisikleta min Papa ug niangkas ko siya likod padung sa health center sa among barangay. Medyo di pa kayo klaro nga mga pagitabo nako Papa Joe kay bata pa ko niadto. Pero ningon si Papa nako nga papangitaon ko og tricycle. Jiminay, pangitag tricycle, ina nga naay pasyente sa emergency. Ang kahimtang kinahanglan nga dadun dayon nato sa ospital. Sugo pa ni Papa nako. Nidagan ko sa gawas ug nakabuang ko pangita og bakanting tricycle. Wa mag-hospital sa amoang lungsod Papa Joe. Kung doon na may emergency nga kinahanglan i-hospital mo travel pa ka sa pikas lungsod kay naa didto ang hospital. May na lang kay nakakita po kong tricycle nga nisugot nga makahatod og pasyente sa pikas lungsod. Wala ko pa kuyuga sa lungsod. Si Papa ra ang nagdala kang mama sa ospital. Nipauli ko sa mua og ako po naibawan nga ni apas ang akong Auntie Lorna ngadto nila. Unya pila ka oras ang nilabay na uli si Auntie Lorna nga dunay balita na managigsuon. Auntie Lorna, kumusta naman si mama nakapanganak na? Pangutan ko pa niya. Ug nitubag po siya nga wa palagi Jiminay. Wa na gani siya dawata sa ospital sa pikas lungsod kay dagan kayong dugo ang nawa niya. Tuwa, isa kay na mag-ambulansya gida sa syudad. Kinahanglan na siya og dako nga ospital.
Nabalaka dayon ko sa kahimtang ni Mama, Papa Joe. Unya, ante, okay naman ka ang kahimtang ni Mama. Ambot lang lagi kay ni Kuyog pa man ko hatod sa syudad. Usa sa kunisakay sa ambulansya. Ug abi nimo Jiminay, maglisod na magsulti si Mama nimo. Pero na siya gitugon nako. Nga kuno og simba ko mga mawa siya og di na maluwas. Kamo kunong iyang mga anak, iyang ipabilin diri nako. Matud pa ni Auntie Lorna. Pwerte na ko hadlo ka, Papa Joe. Nihila ko sa kabalaka, Papa Joe. Ayaw na paghilak, day. Di lagi itugot sa Ginoo nga mawa si Mama nimo. Kay maayong tao man siya. Okay lagi si Mama nimo. Paabutalan niyo ang inyong papa ug mama, ha. Iniguli nila na mo'y bagong igsuon. Matod pa ni Auntie. Tungod siyang gisulti, nakalma kog medyo, Papa Joe, pero nakuyawan lang gyapon. Pagkaugma, nagduwa pa mi si Dudong sa mutukaran diyang kalit nga niabot si Papa nga halos di na madrawing ang naong. Pa, asa man si Mama og akong manghud? Pangutan ako pa nga to niya pero nitubag siya. Wala na si Mama nimo, Jiminay. O, Papa Joe, wala nagikaya ni Mama. Matud pa sa kong papa nga nakagawas man kuno ang bata pero after pila ka minutos nawagtangan na pud kini sa pinitik sa kasing-kasing. Ug after pila ka segundos, si Mama na pud ang nawagtangan og kinabuhi. Dili ko makadawat kay kadali ra pud nga namatay ni Mama niya tong usang adlaw abtik pa man kayo siya. Ug kauban pa man namo siya. Pero sa kalit lang wala na dayon. Pwedeng hilakan ako, Papa Joe, kay di gyud ko makatuo ug di po ko makadawat nga patay na ang akong mama. Matud pa sa akong papa nga ato lang hayaon si Mama sa balay sa igsuon nga tuwar sa baryo. Kay kung ana sa mua layo na kaayo. Kay bukid man ang among gipuy-an. Nagkuyog mintulo si Papa ug akong manghud nga si Dudong paingon sa merkado sa among baryo para sugaton ang patayng lawas ni Mama. Sunod akong kakita ni Mama, gisuod na siya og lungon, Papa Joe. Wa ko'y hunong sa paghilang. Sige ra kog apong sa iyahang lungon. Dili na ko makigistorya og laing tao. Bisan pa og niabot ang ako mga classmate ug akong mga teacher pero di ko manangad nila. Kay sige ra kog hilak. Sakit man gud kaayo. Di pagyapon ako madawat, Papa Joe. Samtang nagapong ko sa haya ni Mama, mao'y nagbalik-balik sa kung nahuna kung unsa siya mo pangga na mo ngayang mga igsuon. Sukad min eskwela ni Dodong bisag unsa kalayo ang eskwelahan pero baktason gyud na ni Mama. Iyang i-timing nga mag-recess mi. Inigabot niya para hikapon ang among buko-buko kung gisingot ba. Magdasig labakara or face towel nga mao'y iyang ihaklap namo. Sa mong gipaningot nga buko-buko. O di man gani, yaming ilisan o bagong t-shirt or blouse kung basa na gud kayo ang among uniform. Imagine, Papa Joe, pila ka kilometro ang gilakaw ni Mama para moadto sa eskwelahan aron trapuhan lang og singot ang iyang mga anak ug pugngan niya ang akong buhok. Trapuhan niya akong lawas og bukton dayon butangan niya og tuwalya ang akong likod. Unya trapuhan og basa. Kung basa ang among ulo, dayon pugngan dayon na sad ang akong buhok, Papa Joe. Iya po nang gibuhat kang Dudong sa akong manghod. Mao ginay di na ko malimtan kang Mama hagikan pa pag grade 1 ako hangtod na grade 4 ko. Grabe mo atiman, grabe mo pangga. Limpyada kaayo. Kay gusto niya limpyo pirmi. Puti ang among gipangsuot nga uniform. T-shirt ug blouse. Puti kayo siya glinabahan kay di siya ginahan nga magsuot mi og lagom nga sinina, Papa Joe. Lami pud muluto si Mama. Unya maayo mo diskarte sa kinabuhi. Di siya magsalig sa income sa kong papa. Naa siya mga sideline nga pakikitaan sama sa muangkat siya og mga pan para yang ibaligya sa mga taga-isla nga mulugsong sa among barangay. Nagdealer po siya og Avon. Nagdealer pa og mga furnitures ug daghan pa nga mga racket, Papa Joe. Daghan kayo ang gisayangan ni Mama kay maayo kay siyang tao. Hinagad sa mga silingan, mapinanggaon,
nga inahan diri namo. Maayong asawa, butang asawa ngadto sa akong amahan. Bata pa kay si mama nga gikuha sa langit, Papa Joe, kay 31 anyos pa lang siya. Akong edad niya to 9 years old ug 7 years old ang akong manghod. Paglubong sa akong mama, napamatud-an gyud niya ang iyang pagka maayong tao kay daghan kay nihatod niya. Bisan og laglakaw ra gikan sa gihayaan padung sa simbahan. Napuno gud ang simbahan nga naghatod sa iyahang lubong. Kaluoy pud taon sa anak ni Lori nga gagmay pa kayo nga gibiyaan niya. Mao ni kasagaran nga akong madungog sa mga tao nga nihatod sa lubong. Mao lagi, pinangga ba kay tao na niya mga bata, di ganin niya paughan og singot. Ang tuon gyud na niya sa room kada recess gyud. Sila si Gemini og Dudong para iyang ilisan og towel ang likod. Tupagpod sa kababay during sa lubong sa akong mama, Papa Joe. Sobrang kaguol ngong gibati sa pagkawa sa akong mama. Pero bisan pa, padayon gihapon mi og eskwela sa akong manghod. Pagabot sa closing sa school year, nakadawat ko og award. Actually, pirmi naging ko makadawat og award. Kada recognition. Pero nakalahi lang niya itong adlaw kay imbis silang mama o papa ang mutaod sa akong ribbon, naginusaran na lang si papa nga nisaka sa stage. Aron mo pin sa ako ang ribbon. Pareho siguro may gyuna ko na ni papa niya itong higayuna. Kay paglantaw na ako, nakita na ko nga dunay luha nga nito sa iyang mga mata. O sigurado ko nga sama na ako. Nahinumdum po siya ni mama. Kibaw ko nga sobra pod nga nasakitan si papa sa sayo nga pagkawa ni mama. Mao nga wa gyud ko magdahom. Nga usa ka adlaw ni ana, niuli siya sa amo nga nagdala og babae nga batan-on pa kaayo. Mga 18 anyos pa ang babae. Nga mao iyang gipuli bagong kaplag niya, Papa Joe. Puli niya kang mama. Kadali ra ba nakita niya puli kang mama? Pila ka buwan pagani nakalabay sukad pagkamatay ni mama. Wa pay tuig, Papa Joe, unya batan-on pa kaayo ang babae. 18 anyos, mga pila ka tuig ra ang pagkamaguwang niya nako. O sa may mabuhat sa 9 anyos nga bata, gawas sa pagtando na lang sa gibuhat sa akong amahan. Ug pagsabot, kay lagi masulupon siya pirmi, ug mao ko ni makapawa siyang kamingaw sa akong mama. Hasta mga igsoon ni Papa na suko sa iyahang gibuhat nga sayo pa kayo nang uyab na siya og lain. Pero nipasalig si Papa nga di man kuno mi pasagdan ug mutabang po kuno babay ug support namo. Pero wa ka na may tabo, Papa Joe. Kay paglabay sa mga adlaw, tagsa na lang pakita si Papa namo. Unya, tagsa na lang po siya, muhatag og kwarta. Padayon lang gyapon may eskwela ni Dudong. Grade 5 na ko, grade 3 siya. Lahi na gyud kayo nga wa si Mama. Wanay mo atiman namo. Pinasagda na lang mi. Wanay mo pahid sa mong singot, kay mahadlok nga takihon ko sa hubak, kay asthmatic man ko, Papa Joe. Kami nalang duha sa kong manghod na naningkamot nga survive pero dihang nabantayan sa mga tiyo nako nga wa na natagad sa akong amahan ang iyang mga anak. Dunay usa sa akong tiyo ang ni-offer nako nga adto na lami puyo sa ilaha. Mao nga nibiya mi sa among balay og nitipon mi og puyo sa among tiyo. Among trabaho sa igsuon ni Papa kay magkaos og tubig. Sa tabay, manghugas og plato, manilhig og manglimpyo. Kaya raman namo ang mga buluhaton sa balay. Ang di naman makaya kanang inig panahon na sa pagpangaon namo nga ingnon mig mga lunos. Hasta buwak-buwak nga design sa plato daw maapil na mugkaon. Ano kaha nga nakaingon sila og lunos? As in hangul kung sa Bisaya pa siguro o sinibuano nga pagkaistorya. Nga mauwaw man gani mi nga muhungit og pagkaon kay kada hungit namo sa pagkaon sa mong baba ilaming sundon og tan-aw. Lami ba yaon ta ikaon, Papa Joe, kay gutumon magyud ang bata. Pero pugngan lang yun namo among kagalingon ni Dudong nga di naghanon ang among kaon kay mauwaw lagi mi. Di ikaw sa nga lami kayo ang sudan kay baboy. Lami pa untay kaon, pero giing namin nila nga gamay ray kauna ha, kay magsubra pa ta sa sunod natong tingkaon. Sumoto, Papa Joe, nga niundan lamig dali. Ug ang akong manghod wa na busog. Unya gi lamian jud siya pag-ayon ta sa baboy. Diyang wanay tao sa kusina ni balik ang manghod ug nang lungkap sa kaldero.
Mo na lang nakuratan o kakurat nako sa kumanghod diyang galit siyang gisinggitan sa kong igagaw. Ah! Nanungka mang iring itom og dakog ulo. Nahingawa kayo ko kay naluoy ko sa kumanghod. Bisan sa damgo wa ako magdahom nga maabot to namo. Kay sa buhi pa nga akong mama wa gyud to nahitabo nga nagutman mi. Bisan og pobre mi wa gyud mi maghangol-hangol og pagkaon Papa Joe. Sa mong gipuy-an, dagamig mga sakit nga istorya nga madunggan, mga insulto ug uban pa. Lahi na gyud kaayo ug ana tay inahan. Sama niya tong usa ka gabi nga giatake ko sa hubak, kay hubakon malagi ko Papa Joe. Sud sa among kwarto nakatug ko. Hasta akong manghod pero ako nagtingha ko sa akong ginhawa. Sa English pa, I was catching my breath. Naglisod na sa akong ginhawa pero way tambal. Way mo tabang nako, mao nga ako rin naning kamot. Sige lang ko ginom og tubig. Grabe gyud ang akong atake niadto kay maglisod na ko og tindog. Gusto ko mangihi unta pero ultimo paglakaw di na ko makaya. Mao nga nakaihi gyud taon ko sa akong gisandigan nga bungbong. Nagpanawag na ko og mama. Ma, tabangi ko, di ko ka ginhawa. Pero syempre, di na mo balik si mama. Ang tuson, hangtod kanos akutob Papa Joe. Way laing mo tabang gawas sa akong kaugalingon. Ug tungod kay di pa man nako oras nakatug ko nga nagsandig sa bungbong nga naglunang sa akong kaugalingong ihi. Pagkabuntag niya na, nisud akong igagaw nga lalaki nga porting sukua. Kabaw bang ihi din eh? Unsa man taon mo eh? Kapang hugawan ba ninyo? Dagko naman takay mo. Unta mangihi mo atos gawas di sa banig. Yaw-yaw pa niya din namo. Nauwaw kay ko pero wa na lang kumutingog. Kay para asa pa man. Wa na lang ko nangatarungan pa. Nga giatake ko sa hubak. Mao nga nakaihi na lang ko sa banig Papa Joe. Kaya di na ko kalakaw. Di pa usa kay gayon nga ako ra ang usa sa kwarto. Kay gisugo kog pamilo sa linabhan. Nisulod og kalit ang kamagwangang anak nga lalaki sa kong tiyo ug iya unta ko nga among-amungan. Puwerte na kong hadluka Papa Joe. May gani kay wa madayon. Unya pagkaugman niya to, gihinginlan mi sa akong tiya. Palayason na daw mi. Mao nga namutos pud mi dayon ni Dodong. O gipangsuod na mo ang among sinina sa plastic bag. Unya nang gawas sa ilahang balay. Tungod kay mauwaw mami nga makitaan sa mga tao nga nagdaog plastic, kay mahalata man gyud nga gipalayas nami sa mong gipuy-an, akong giingnan ako manghod nga di lang ta moagi sa karsada. At mi moagi sa baybay or mga kasagbutan para di mi makitaan. Naglakaw mi sa baybay padung sa balay sa lain na pud namong iyaan nga si Auntie Lorna. Kay di ba nisulti man siya namo nga gitugon daw siya ni mama nga sawa pa mamatay nga anak mi sa iyaha ibilin kung wa siya. Sumoto ang among destinasyon Papa Joe sa balay ni Auntie Lorna. Samtang naglakaw mi si Dudong nakagimi og dagat. Ate, mga ligot ang dagat pwede. O nitando pug ko. Ako siyang gipaligo sa dagat samtang ako nagbantay lang niya. Unya nihawa siya og nakakita og nylon og plastic. Ate, maghimo kog tabanog ha. Dayon akong paluparon. Matod pa niya. Igo na ko niya ngoyango nga nagtan-aw niya. Nga nahuman og himo sa iyahang tabanog unya iya dayon gipalupad-lupan. Samtang malipayon kay akong manghod nga nagpalupad sa tabanog, ako Papa Joe nagsigi ug agas ang ako ang mga luha. Si Hugh Hilak nga naglantaw sa akong bata kaayo nga manghod nga wa pa gani idea unsay nahitabo sa among kinabuhi. Ako lagi siyang gilantaw, ako siyang gipasagdan nga tagbaw ng iyang pagkabata. Nga at least for once in his life, malipay siya. Pinagi sa pagpalupad ug tabanog. Ugwa na namo mabantayin nga taon na daymi didto. Mapagan nami kaon ug gibati nami og tumang kagutom. Dong, mapadayon na to silang Auntie Lorna na. Magda ko pa nga to niya. Sige ate, kay basin na ikaon dito sa ila. Gutom naman kaayo ko. Nang lakaw ming duha paingon sa balay ni Auntie Lorna. Ug tuod man, naabot mi sa ilaha. Ilaming ipakaon ug gidawat nga adto nami mupuyo sa ilaha. Pero wa po nagdugay kay dunag yung mga sitwasyon nga makasab-an mi ug magkaaway-away. Wala na kaayo ko katuhog ug nganog yun nga basta kinahanglan na pod namo nga mulayas ug mubalhin na pod og laing kapuy-an.
Nibali na pud mi sa ikatulo na mong gibalhinan. Sa balay sa usa sa igsuon ni Papa. Ang among trabaho dito kay magkaos ug mainom nga tubig nga layo kayo sa lugar kay way tubig sa ilaha. Ato mi magkaos usa ka puso nga bugat kayo bumbahon. Maluya yung taon mi sa kumanghod ug binumba. Unya magbalik-balik pa mi kay kinahanglan punoon namo ang water jug nga musud og unom ka galon. Unya lain na pud nga kauson namo nga usa ka drum sa tubig para ikaligo pud sa mong iyaan. Adto pud mi sa tabay magkaos basta para kaligo. Kung naa na ko ikakaos nga tubig, manglaba ko silang bulingon tanan, maglimpyo silang balay, manilhig ug manghugas og plato. Giantos na ko tanan bisan og lisod, unya padayon pod gihapon mi sa pag-eskwela sa akong manghud ato. Pero sa kaadlaw niya nagikasab-an mi o gikasab-an nila si Dudong kay nakasa daw. Wa pa ko masayod og usa sa niya. Ang kuna na dong para madali, matod ko pa sa akong manghud. Pero kung manghod naapag yung pride nga di gyud siya mo angkon kay di kuno niya sala. Mao nga gipalayas siya Papa Joe. Ate, ila kong gipalayas, mulayas ko. Pero ikaw pabilin lang diri kay wa man ka palayasa og apil. Matod pa sa akong manghod. Di ko dungoy, kitang duha amang layas, tubag ko pa. Ayaw lagi ti, ako ra. Ako may laki na tunduha, babae man ka. Kinahanglan ari lang ka diri. Ako'y bahala na ako, ti. Dako na ko. Kaya na nako akong kaugalingon. Nasyak jud ko sa akong nadungog sa akong manghod kay napugos siya pagka-mature tungod sa kalisod sa mong nagian, Papa Joe. Dili gyud siya musugot nga mukuyog ko og layas niya. Ay kabalaka, ti. Balikan ti ka diri para paibaw ti ka kung asa ko makita og laing kapuy-an nato. Matod ko pa o matod pa niya. Nagkuptanay mi sa kamot sa akong manghod, Papa Joe. Dili gyud ako gusto nga mobiya siya nako. Mawa siya nako. Naghilak ko pero siya wa na siya muhilak. Matured na ang iyang pangunahuna sa akong manghod. Iyakin yung kay ko nga pagkatao, Papa Joe. Maghilak ko kada gabi kay magunahuna ko kung asa kaha ang akong manghod. Mga tungang gabi nagkato diyang kalit nga dunay nanuktok sa gawa sa jealousy, Papa Joe. Te, nakadiya sa sud. Ako ni si Dudong. Ablihi ang jealousy, te. Hunghong pa ang tawag ni Dudong nako. Nalipay kay ko nga nakabati sa iyang tingog, Papa Joe, ug ako din giablihan ang jealousy. Pag-abli na ko sa jealousy, na siya gipalusot nga plastic sa jealousy, Papa Joe. Gidad kag pante. May na lang na, imo na makaon kung gutumon ka. Matod pa niya nako. Dong, asa naman day ka nagpuyo ron? Ug nganong kadagan ba sa mga pahan, diin man imo ni gikuha ang kwarta ha? Nga imong gipalit ani. Dito sa amigo ni te. Driver og bus ba? Kibaw siya sa tong kahimtang. Napog ko puyo dito sa garahian. Unya, iya kong palimpyuhon sa mga bus. Dayon tagaan ko niya kwarta. Pagkadawat na ako sa kong unang sweldo, ikaw dayon akong ginauna ti. Muna nga gipalitan ti kagpan. Dali ra kayo mi og nag-istorya. Kay mahadlok masami nga madunggan sa among tiyo. Mulakaw dayon siya pero mukalitang og tunga. Kung magabi na, manuktok sa jealousy. Para mangumusta lang nako kung nakakaon na ba kuno ko, okay ra ba kuno ko sa akong kahimtang. Ingon ana siya ka-concern na ako, Papa Joe, pero may kunyang maunhan o pangutana kung nakakaon na ba ko. Imbis siya ang pangutanon kay siya maoy way klaro nga puy-anan. Sa edad sa kumanghod nga bata pa kayo pero nakaton na siya nga mahimong independente. Pila ka tuig ni labay nga nagpuyo ko sa akong ikatulo nga tiyo ni graduate ko sa elementarya, Papa Joe. During sa graduation, doon ay part dito nga magsuot mi sa papel para sa amo ang message sa among parents kada usan namo nga mga graduates. Siyempre, wa ko magsuwat para sa akong papa kay wala na po siya sa akong graduation. Akong tiyo ang ni-escort nako kay siya maoy akong gisuwatan. Nagpasalamat ko sa akong tiyo. Siya maoy nagpaskwilan nako ug iya kong gipapuyo sa ilaha. Tinod nga, naay mga differences sila si tiyo ug ako manghod pero gipaskwela pagyapon ko niya. Mao nga dako ako og pasalamat ngadto niya. Gipaskwela pagyapon ko og high school sa kong tiyo. First day sa among klase isip high school, akong gipangtan-aw nga ako ang mga classmate nga mga nindot kaayo sila nga tan-awon. Puti ang ilaang blouse sa uniform, bago ang ilang mga gamit ug uban pa. Samtang ako, tinubuan sa kong igagaw ang sayal nga dako pagyud kaayo. Mao nga ako lang gibutangan og ganso ang hawakan para maigo nako og di mahubo.
Wa ko'y baon kada resis Papa Joe. Maglansis kong suwat-suwat sa kong notebook while ang akong classmate magdali-dali og adto sa kantin para mamalit og snacks Papa Joe. May na lang kay nakita ko og best friend nga classmate pa nako sukad grade 5. Siya si Linlin. Nga gwapa na gani kaayo buutan pa. Siya mo'y sige pakaon nako og libre Papa Joe. Dadon po ko ni Linlin sa ilaha kay ato ko pagkanon og lunch. Malipay kay taon ko kay malibre ko sa paniod to. Dato kay sila. Ma-amaze ko silang balay nga dako kayo. Dako kay lang dining table. Nindot kayo lang sala nga puno sa appliances. Mga buutan pagyud silang tanan. Gikan siyang lola, hangtod siyang mga manghod, nga maayo kay kinaiya og mga Diyos nun pa. Nakahuman gyud ko og first year high school pero doon na po ilay kakulian og kinahanglan na po nga mobalhin kog puyo sa ilang tiyo. Mo nga nagsabot mi sa kumanghod nga mag-usa na lang og puyo. Nakita mig balay nga way nagpuyo mo nga nakahukumi nga adto mi. Temporary lang nga magpuyo. Para makasurvive sa mong kaon kay wa mamibugas, ang akong manghod mangawat og mais nga tanom sa mong silingan para mo isubak sa lutuon niyang utan. Makaon nami malipay nami. Mabusog bisan og kinawat nga mais. Pero wa may choice. Kay sa mong kahimtang naami sa survival mode Papa Joe. Buhaton ng tanan para masudlan ang tiyan. Nag-eskwela gyapon ang manghod og grade 6 siya niadto. Ako second year high school. Dili nami maniud to sa eskwelahan. So namong kaon ini kagabi na. Unya, wa pagyoy klaro nga makakaon pa ba mi. Mananaw ta og TVT. Sa to silingan. Yan. Mao na imong isulti pirmi kay basin og agdahon pa daymi panihapon didto. Matod ko pasad sa kumanghod. Og mao to Papa Joe giagda sa mi panihapon sa muslingan. Lipay kami nga nangauli o na mauli sa balay kay nangatug dayon mi nga busog. Ug manapod. Lain na sad nga panagbugno sa kinabuhi. Magtapa din mi paghigda sa kumanghod. Ate, ayo na sa katulog magampo sa ta sa Ginoo. Matod pa sa kumanghod nako pero di ko maminaw kay sige na magugampo. Wa magyud natubag. Pero kulit gyud kayo nga kumanghod kay pamangunon gyud ko niya para magdungan mig ampo. Mubangon ko. Pero siya ray pasagdan ako nga mag-ampo sa Ginoo. Ginoo, salamat kayo sa grasya nga imong gihatag karong adlaw. O ginaot pa unta nga hugma nalang gihapon mi makaon. Mao ra gyud pangayoon ni Dudong sa Ginoo. Unta naalam mi makaon pagkaugma Papa Joe. Doon naman po yung abot Papa Joe. Sama na niya itong usa ka adlaw nga dunay na mayong nako kay liwat kuno kaayo ko ni Lori. Gipangutan ako sa babay ug igunsa nako si Lori. Ug ako po siyang gitubag nga akong inahan si Lori. Nakibaw na sila sa nitabo ni Mama. Naluoy sila og gihatagan mi nila og kwarta Papa Joe. Diha po to'y kausa nga gikan mi nananaw og TV. Dalang nga pang hitch ug kaon pa Papa Joe. Unya padung mi uli sa mua. Natagbuan na mo ang usa na mo katiyo. Unya, gihatagan mi og kwarta. Tungod kay human naman mi og hitch og kaon, gipalit sa kong manghod og pan kay para ugma daw. Namo nga pamahaw. Sa wa pa mi nangatug gitaguan sa kong manghod ang pan. Dito niya gisud sa bulsa sa kong bag. Pero pagkabuntag, amo na untang ipamahaw ang pan pero nakit-an sa ko ang manghod nga dako kay kinutkutan sa ilaga ang bulsa sa kong bag. Unya pagtanaw niya sa pan, hapit na mahurot og kaon sa ilaga. Gamay na lang ang nahabilin. Susuy, saya nga pud uy. Natatay makaon, gikutkut pag yun. Nako pa, yung murag kahilako na pud. Sa akong kalagot nga gikutkut ang amo ang pamahaw. Ayan lang kagulti uy. Saon man nga wala naman na. Sige lang makapalit pataglayng pan. Tubag pa sa kumanghod. Sa gikaingon ko na. Nagdako ang akong manghod nga mas positive ug panglantaw kay kanako. Independent ug buutan pag yun. Di ko ma-imagine ang tanan namo nagian nga kalisod sama sa pirming mapasaran ug gutom. Pasmo, hilanat nga way tambal-tambal. Way nagatiman. Mga amutan sa school nga way bayad-bayad. Mag-meeting sa school nga way mutambong. Lago ang among mga sinina ug gipangsuot namo nga way laba-laba usahay. Kay way ikapalit ug bag-o lagi. O kung dunay muhatag namo pero iniglaba, tag sarasan masabunan kay why ikapalit og sabon.
Bisan pa sa kalisod sa mong nasinati pero niskwela lang gyud gihapon mi. Kaming duha sa akong manghod. Pero lisod kaayo. Dili man ko makaapas og project. Diyo sa subject na mo nga nag-project og silhig, lanot nga wag gyud ko nakaapas. Ang sulti sa maestra nga og di makapas, di makatake og final exam. Pero niadto gihapon ko sa final exam og nilingkod ko sa lingkuranan kay namasin ko nga patakon ko gihapon og test. Pero gibasa sa teacher ang pangan sa wa makapas og kana mao ako. Gipaparug ko sa maestro og gipangutana. Gemini, nganong wa man ka mo pass og project? Kuan ma'am, wala man jud ko'y kapalit og silig lanot ma'am. Tubag ko pa. Asam di mo mga ginikanan? Pangutana pa niya. Wa na ko'y mama ma'am, patay na. Unya akong papa, pabuhi pa. O buhi pa akong papa pero wa na magtagad na mo. Tubag ko pa. Namasin ko nga maluoy siya og iya na lang kong patakon og test. Pero wala pa Joe. Iya akong ipagawas sa classroom. Kay di gikuno ko ka-take og test. Naluoy kay ko sa mga gulingon og nigawas ko sa room dungan sa akong pagawas dito nakahibaw nako nga mao na kadto ang kinutuban sa akong mga damgo nga makahuman bisan og high school lang. Nisutoy og dagan hangtod nakagawas ko sa gate sa school. Wa na ko'y lingi-lingi Papa Joe. Dito gidala ang akong mga tiil sa lubnganan sa akong mama. Dito sa tubangan sa lubong ni mama, gipabuhagay na ko tanan na akong mga luha. Puros luha sa kasakit Papa Joe. Nionda kog eskwela og nakahukom ko nga magpa-maid na lang sa Cebu, sa syudad. Yaya ko sa tulo ka mga bata nga duha ka elementarya ug usa ka masuso Papa Joe. Ang duha ka bata akong ihatod sa school ngadto sa ilang eskwelahan unya magpas-an ko silang bag nga purti yung bugata. Maglisod taon ko kay malnourished man ko. Dako pugog kog lawas na ko ang mga bata nga akong gibantayan kaysa akong lawas. Unya iniguman ako hatod sa mga bata, lain na sad nga trabaho sa balay ang akong buhaton. Kaya ra magyud nako pero akong kahadlukan inighilak sa batang bagong natao. Di ba ako kamao mukugos, mahadlok ko nga makasa. Dito ko nakaingon nga di gito para nako nga trabaho. Nananghid ko sa kong amo nga muuli og nisugot raman pud sila. Nibalik ko sa probinsya og nakatrabaho ko isip tindera. Ganahan ko sa kong trabaho Papa Joe pero wa po nagdugay kay nag-close pod ang tindahan unya wa na po ko'y trabaho. Dunay naka-refer na ako nga na ako ni nangitag katabang sa Pikas Barangay. Bali usa ka kumpanya nga dunay produkto nga shellcraft o woodcraft. Ang trabaho kay adto sa kantin. Bali tabang-tabang sa kusinero kay pakanon man mi mga trabahante nila. Dito nako na ila-ila nga kung nabana karon nga tawgon lang nato siya sa pangan nga Rich. Nagtrabaho si Rich dito sa mong kumpanya. Dili siya gwapo pero taas og limpyo manamit. Gipanguyaban ko ni Rich og ako po siyang gisugot. For the first time sukad namatay si mama dunay laing tao nga nakapakitag love and care nako gawas sa kumanghod nga si Dudong. Gipaila-ila nako si Rich o gipaila-ila ko ni Rich ay maginikanan o nagkakami. Siya karon ang amahan sa akong gisabak. Papadyo taas pa niya akong istorya pero naabot na si Rich. Di na nagyud na ako matiwas kining type. Basta pa ning kamutan ako nga isuwat dayon nako ang akong part 2 sa akong istorya. Daghang kay salamat Papadyo og kini mo magtatampo Gemini. Daghang salamat Gemini sa imong suwat tampo o subo nga paminawon nga di gyud nato malikayan no. Maski kadugo nato, doon na yung gitawag og toxic mentality. Doon na yung tayo mga kadugo nga always banking something in return, meaning mutabang sila nimo pero you have to repay them. Mawa na ang essence sa kadugo. Mabito na usahay makaingon ta nga mas makakaplag pa ka og tinud-anay nga kadugo sa laing tao kaysa mismo imuhang kaugalingong dugo. I hope nga okay ra ang imuhang kinabuhi o gawa naman nimo ma-mention ang kinabuhi sa ni Dudong ug mapili mo sa imong part 2 o I hope nga malampasan ninyo ang inyong kalisod.
I'm sure nga daghan ka nato nga nagtanaw karon nga naka-experience og ingani. And until now, maski wala na to mabantayi, daghan lang gyapon sa tong palibot nga nakahiagom og ingani nga sitwasyon nga maltratuhon sad sa kaugalingon nga tong kadugo. Dili na lang kutob og kini ubos nga lagad, Papa Joe.